Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo zigenze z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 z'ukwa 10. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe mu 23 bashyize umukono ku masezerano abonwa nk'intambwe y'ingenzi iganisha kurangiza imirwano mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'amasezerano y'agahenge mu cyumweru gishize mu burasirazuba bwo hagati, ariko hakomeje kuboneka ibimenyetso bigaragaza ko Hamas iri kugerageza gushimangira ubugenzuzi bwa Gaza. Mu Rwanda hasubukuwe urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuburanishwa ku byaha bya jenoside yahamijwe. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri muri ibi biganiro wowe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati, ahakomeje kuboneka ibimenyetso bigaragaza ko Hamas iri kugerageza gushimangira ubugenzuzi bwa Gaza nyuma y'amasezerano y'agahenge ajegera yagezweho na Israel mu cyumweru gishize. Ibitaro bivuga ko abantu benshi bishwe n'ingabo za Israel. Igisirikare kikaba kivuga ko cyarashe ku bantu bageragezaga kwambuka bajya mu gace k'ikigenzura. Inkuru ya Yolande Neri muragezweho na Juventine Muragije Marie. Mu minsi yashize abagize umutwe wa Hamas bakwirakwije abagabo bitwaje intwaro n'abapolisi mu bice bitandukanye bya Gaza ahahoze ibirindiro by'ingabo za Israel. Ibi ngo babikoze mu rwego rwo kwirindira umutekano. Uyu munsi habaye imirwano hagati y'umutwe wa Hamas n'undi mutwe bahanganye, hakaba haguyemo abantu benshi. Video yagenzuwe na BBC yerekanye abarwanyi ba Hamas bica abagabo babiri babashinja gukorana n'umwanzi. Kugeza ubu hari liste ndende y'ibibazo byo kwibazwa ku ntambwe izakurikira kuri gahunda yo guhagarika imirwano ya Perezida Trump, harimo no kwambura intwaro Hamas n'imiyoborere ya Gaza mu bihe biri imbere. Abanya-Israel benshi barakajwe no kuba Hamas yarananiwe gusubiza imirambo y'abantu bose bari bafashwe bugwate, bivugwa ko bapfiriye Gaza, bagashinja uwo mutwe kutubahiriza amasezerano bashyizeho umukono. Nta gushidikanya byemejwe ko iyi mibiri ari y'abanya-Israel 3 n'umunyeshuri umwe w'umunyanepali bari barafashwe bugwate mu myaka 2 ishize. Hagati aho umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge wavuze ko kubona imirambo y'imbohe zose z'abanya-Israel ari ikibazo gikomeye mu matongo i Gaza. Yavuze ko bishoboka ndetse ko bamwe batazaboneka. Ibitaro bya Nasser ibiri i Khan Yunis byavuze ko byahawe imirambo yindi y'abanya-Palestine 45 yatanzwe n'ingabo za Israel nk'ibigize amasezerano yo guhererekanya na Hamas. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe iterambere yatangaje ko hari ibimenyetso bitanga icyizere ko ibihugu byinshi bifite ubushake bwo gutanga inkunga y'ikiguzi cya miliyari 70 z'amadolari yo kongera kubaka Gaza. Ishami ry'ingabo kabuhariwe muri Madagascar riravuga ko ryafashe ubugenzuzi bw'iki kirwa kandi ko rizahagarika inzego zose zigendera ku itegeko nshinga usibye inteko ishinga amategeko yari yanatoye ikura Perezida Andry Rajoelina ku butegetsi. Itangazo ryavuze ko komite igizwe n'abasirikare bavuye mu ngabo, muri gendarmerie no mu gipolisi izashyirwaho igategeka igihugu. Urukiko rw'ikirenga rwasabye Koloneli Michael Randrianirina kujya kuba perezida no gutegura amatora mashya mu gihe cy'iminsi 60. Ibiro bya perezidansi ariko bitsindagira ko itora ryo kumweguza ku ntebe nta gaciro rifite kubera ko ryakozwe nyuma y'amasaha Rajoelina amaze gusesa inteko ishinga amategeko ya Madagascar. Bwana Rajoelina yahunze igihugu ejo hashize kuwa mbere ajya ahantu hatazwi. Tugiduha muri Katari, aho intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa
AFC M23 bashyize umukono ku masezerano abonwa nk'intambwe y'ingenzi iganisha kurangiza imirwano mu burasirazuba bw'igihugu. Aya masezerano ashyiraho urwego rugizwe n'abahagarariye impande zombi bazagenzura ukurenga ku gahenge. Byari kimwe mu byasabwaga mbere y'ibiganiro by'amahoro ku buryo bweguye. Kongo n'umutwe wa M23 bivugwa ko ufashwa n'u Rwanda bananiwe kubahiriza itariki ntarengwa yo kugera kuri aya masezerano mu kwezi kwa munani. Muri uyu mwaka abarwanyi ba M23 bafashe ubutaka bunini mu gihe cy'ibitero bagabye mu burasirazuba bw'igihugu bagenzura n'imijyi ya Goma na Bukavu. Inkuru ya Sireka Muhabonayo uri Nairobi. Leta ya Qatar ivuga ko uru rwego rujejwe kugenzura ko imirwano yahagaze rwemejwe n'impande zose ruzoza rurakora iperereza ryo kumenya uwarenze kuri ayo masezerano rugaheza rugatanga icegeranyo ku babijejwe mu ntumbero yo kwirinda ko intambara zisubira gusutama. Ubushikiranganji bwo gutuma tumanako amakuru mu gihugu ca Kongo buvuga ko urwego bumvikanye ko ruzoba rugizwe n'abaserukira leta n'umuhari wa M23 hamwe n'indorerezi zo muri Qatar, Amerika, ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini hamwe na MONUSCO. Ubu bushikiranganji buvuga ko bashitse kuri iyi ntambwe inyuma yaho mu kwezi guheze hashiriweho urundi rwego ruzofasha mu gikorwa co guhererekanya imfungwa. Bukavuga ko ibi ari ngombwa mu kubahiriza amasezerano baherutse gushirako umukono yo guhagarika intambara. Leta ya Kongo ivuga ko mu kwemera ibi vyose ari kimenyetso cyuko ishaka ko intambara zihagarara, abanyagihugu bakagira umutekano, hanyuma hategurwe ibisabwa byose kugira haboneke amasezerano y'amahoro ntabanduka. Qatar ivuga ko gushiraho uru rwego rwumvikanywe ko uyu munsi ari intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arama. Amasezerano y'ibanze yari yashizwe ko umukono mu kwezi kw'indwi uyu mwaka yasaba impande zose guhagarika intambara, ariko gushika ubu ntiyari bwaje mu bikorwa kuko intambara ziracabica bigacika mu ntara za Kivu y'epfo na ruguru. Ikigega mpuzamahanga cy'isi IMF cyavuguruye gato iteganya ry'icyerekezo cy'ubukungu kivuga ko amahoro yashyizweho na Perezida Trump yateje ingaruka nke ugereranyije n'uko byari byitezwe. Ariko IMF yavuze ko hari n'inkeke mu bihe biri imbere. IMF ikaba yashyize izamuka ry'ubukungu bw'isi ku kigero cya 3.2% muri uyu mwaka, kizamutse gato ku cyari cyatanzwe mu kwezi kwa karindwi. Ushinzwe urwego rw'imari muri iki kigo yavuze ko intamenya ishingiye kuri politiki y'amahoro iri kugira ingaruka ku ishoramari, ariko kandi yanongeyeho ko iterambere mu ikoreshwa ry'ubwonko karemano cyangwa se AI mu mpine ryanafashije kuzamura ubukungu bw'isi. Mu Rwanda hasubukuwe urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera mu majyepfo y'igihugu. Kuri uyu wa kabiri humviswe abatangabuhamya batatu mu bamushinja. Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021 kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside ashinjwa. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2024 Madame Munyenyezi yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ahamijwe ibyaha bya jenoside no gusambanya ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibyaha we aburana hakana akaba yaranabijuririye. Inkuru ya Yves Bucyana wari mu rukiko i Nyanza. Mwiburanisha kuri uyu wa kabiri abatangabuhamya bashinja Munyenyezi bahawe andi mazina, amajwi yabo arahindurwa kandi batagaragara mu rukiko nk'uko babisabye ko bagomba kurindirwa umutekano ku mpungenge z'uko bashobora kugirirwa nabi bo cyangwa imiryango yabo. Umwe muri bo yabwiye urukiko ko yasambanyijwe ku ngufu ku mabwiriza yatanzwe na Beatrice Munyenyezi. Ibyo ngo byabereye mu cyumba cyangwa kave ya hoteli Ihuriro, ngo ahari bariyeri ikomeye yagenzurwaga na Beatrice Munyenyezi. Yavuze ko muri icyo cyumba harimo nk'abagore bagera kuri 40, nubwo atashoboye kumenya amazina ya buri umwe wese cyangwa ngo abona amasura kuko hatabonaga neza. Mu magambo ye yagize ati Munyenyezi yategekaga interahamwe kudusambanya kandi zarabikoze. Beatrice Munyenyezi kandi yashinjwe kugenzura indangamuntu kuri bariyeri abo mu bwoko bw'abahutu akabareka bagatambuka, naho abo mu bwoko bw'abatutsi akabaha interahamwe n'abasirikare bakajya kwicwa, ngo bakabata mu cyobo cyari munsi ya hoteli Ihuriro nk'uko byavuzwe n'undi mutangabuhamya. Abatangabuhamya bahaswe ibibazo n'urukiko ndetse n'abunganira Munyenyezi.
urukiko rushaka kumenya uko Munyenyezi yitwaraga kuri bariyeri. Umwe mu batangabuhamya yavuze ko atigeze amubona n'imbunda, mu gihe abandi bavuze ko yari afite imbunda nini ingana na Kalashnikov kandi ko yambaraga ishati ya gisirikare asimburanya n'imyenda yambarwaga n'interahamwe. Abatangabuhamya kandi babajijwe niba hari ubwicanyi babonye Munyenyezi yakoreye kuri bariyeri. Umutangabuhamya wavuze ko yari yararongowe n'umugabo wari ukomeye mu bikorwa by'ubwicanyi, ko bityo amakuru y'ibyakorwaga na Munyenyezi yamugeragaho neza. Avuga ko atigeze amubona yica abantu, ariko ko hari ibyo yiboneye byo kujyana abagore kubasambanya ku gahato muri hoteli ndetse no gutanga amabwiriza yo kwica abantu kuri bariyeri. Munyenyezi Beatrice w'imyaka 55 y'amavuko ni umugore wa Shalom Ntahobari. Uyu na nyina umubyara Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango, bombi bafungiye ibyaha bya jenoside bahamijwe n'urukiko rwa Arusha. Urubanza ruracyakomeje humvwa abatangabuhamya bamushinja. urakoze Yves Bucyana. Inkuru itugejeje ku isaa 12 zirenzeho iminota 40 mu Rwanda no mu Burundi ni BBC Gahuza. Urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Ihuriro ry'amashyaka yemewe gukorera mu Rwanda ryatoye Frank Habineza nk'umwe mu basenateri 4 bagenwa naryo. Habineza ni umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije ryakunze kwigaragaza nk'iritavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ku ikubitiro rikaba ryaranavugaga ko ritemera iri huriro. Gusa ryaje kwemererwa kwinjiramo, dore ko ari nabwo buryo bwonyine amashyaka ari mu butegetsi yemerewe gukoreramo. Hari hashize rero igihe kigera ku mwaka Habineza atumvikana cyane nyuma yo gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu ndetse no gutakaza umwanya mu nteko ishinga amategeko y'abadepite. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Frank Habineza, umwe mu basenateri babiri bemejwe n'ihuriro ry'amashyaka, ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Azwi cyane kubera ko akunze guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, cyakora kugeza ubu akaba azi nyuma cyane mu majwi yanikiwe n'umukuru wa FPR Paul Kagame. Frank Habineza n'ishyaka rye bakunze kuvuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ku ikubitiro ntibemeraga ihuriro ry'amashyaka, bavuga ko riniga ubwisanzure bw'amashyaka. Gusa yaje kwemera kuryinjiramo, ndetse ishyaka rye ryinjira mu nteko ishinga amategeko no muri Sena. Mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka hari hashize igihe kigera ku mwaka Habineza atagaragara cyane mu ruhame nyuma yo gutakaza umwanya mu nteko ishinga amategeko agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Undi wemejwe nka senateri ni Alphonse Nkuranga ukomoka mu ishyaka riharanira iterambere ry'abaturage PSP. Bitandukanye n'abadepite batorwa ndetse bakinjirira rimwe mu nteko ishinga amategeko, abagize Sena bo batorwa cyangwa bakemezwa mu buryo bwihariye. Sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo 12 batorwa mu ntara zose, ariko ntibatorwe mu itora rusange kuko bemezwa n'abahagarariye inzego z'ibanze z'ubutegetsi. Barimo kandi 8 bashyirwaho n'umukuru w'igihugu, n'aba 4 bemezwa n'ihuriro ry'amashyaka. Aba bakiyongeraho abahagarariye kaminuza za leta n'izigenga ndetse n'uhagarariye urubyiruko. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yabwiye inteko ishinga amategeko ko guverinoma ye izahagarika impinduka zidakunzwe z'ikiruhuko cy'izabukuru kugeza nyuma y'amatora ya perezida muri 2027. Bwana Lecornu yavuze ko yavuye kwizima nyuma y'igihe kinini igihe yatangazaga iby'ingenzi bikubiye mu ngengo y'imari. Ni nyuma rero y'ibyumweru icyumweru kimwe yeguye kuri uyu mwanya, ariko akaza kuwusubizwaho. Yasabye abadepite kudakoresha ingengo y'imari nk'urwitwazo rwo kumukuraho icyizere. Impinduka z'ikiruhuko cy'izabukuru zizamura imyaka ikajya kuri 64 zatowe mu nteko muri 2023, kabone n'ubwo zari zanzwe cyane. Mbere kujya mu runana mbabwire ko umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF watanze impuruza ko hari izamuka ry'umubare w'abana batabona indyo iboneye mu majyaruguru ya Nigeria. MSF yavuze ko yavuye abana barenga 300,000 mu mareta 7 muri uyu mwaka wonyine. Iratangaza ko iyi mirire mibi inagira ingaruka ku buzima bwabo bwo mu mutwe, aho bamwe mu bana bava muri gahunda z'ingenzi zibafasha mu mikurire yabo.
amajyaruguru ya nigeria yamunzwe n'imyaka myinshi y'imirwano yateye ibura ry'ibiribwa inakura ababarirwa muri za miliyoni mu ngo zabo. saa moya zirabura 16 mu rwanda no mu burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Stefano na Mukobwajana baritana ba mwana. Rero wabyukanye uburakari bwinshi. Byamugendekeye bite? N'urunana. Sori nawe. Ndakumva rero we. Kuhamagara se nk'uhiriye mu nzu bigenze bite? Enda hano nkubwire yewe. Byagenze bite se ko mbona utishimye? Reya niki kibaye mu musarane? Karabaye. Niko Reya. Ugiye kumbaza iki se mu musarane koko? Ubu uyu musarane urasute Sori. Ayiwe. Yawe ntabwo usa neza pe. Ntabwo usa neza cyangwa ufite umwanda ukabije. Yewe. Ubwo se nyine icyo bivuze. Umwanda rwose urahari pe urigaragaza. Dore uyu ni umugabo wawe Tanazi waraya wanduje nijoro atashye yasinze. Ubu uratekereza ko mu gitondo nawe ugiyemo nte? Ntabwo byari byoroshye rwose kujyamo, birasaba gutandaraza cyane. Gutandaraza se byo watandaraza hehe? Aya si amazirantoki. Reba izi nkari ziretse ahangaha kubera kutaboneza mu mwobo neza. Aya si amazirantoki y'ejo bundi yahumiye. Ubu si umwanda wanyu murabona nzawihanganira kugeza ryari. Yewe Reya ihangane. Reka nze nshaka amazi nsigare mpakora rwose. Humura urataha hameze neza ndabikurahiye. Iki kibazo ndaba nakirangije. Kereka niba uzajya uhakora umugabo wawe n'abana bawe bakimara kuvamo Sori. None se gihe hari umunsi nsiba kuhakora. Ubu se harasahate. Ni amakosa pe. Ariko rero twihanganire ngiye kubishakira igisubizo humura pe. Urabigenza ute? Nyine ndavugana n'abana na papa wabo. Mbabwire nyine ko dukwiye gukoresha umusarane neza mu rwego rwo kugira isuku ihagije. Ibyo nta gisubizo kirimo. Igisubizo gihe nagishatse kandi nakibonye. Niba ari cyo cyadufasha se kugira isuku y'umusarane, hari cyo gitwaye? Ngiye gushyiraho ingufuri mpafunge. Utiki? Nufunga se twe tujye kwitumayo. None se Mukobwajana, urashaka se ko mbaza kukwitaho muri iki gitondo? Ariko ababite Stefa, wowe ibintu byose uba wumva ari ugusinya amadosiye. None se ko wazindutse untegereje nanone ukaba ushyize ku ruhande hatari abantu, ubwo urashaka iki kindi niba atari ukugusinyira? Ibyo by'amadosiye nushaka ubyibagirwe kuko ibi bintu byakomeye. Bimeze bite se ko Pascal yari amaze iminsi yaracururutse? Sinari nzi ko kiriya kigabo cyiza ubwenge. Sinari nzi ko umuntu utarageze no mu wa mbere yabasha kubara. N'ubundi arabeshya ntabyo azi. Uri utaze kwandika rimwe se yababara ati? Yarabibaze rero bamereye nabi. Ngo akurikije igihe duherukira kubonana, ngo igihe cyo kubyara cyarageze. Ufuna amahita yibwiwe n'ikira? Uraze kubara amatariki n'amezi arabizi koko? Ubanza ari abamugiye mu matwi kuko agenda abibwira abantu bose ngo duheruka kuryamana nyuma y'ubunaniho gato. Ubwo rero abamubare bamubwiye ko ntagomba kurenza ukwa 9 ntabyaye. None dore aho amatariki yo kwa 10 ageze utarabyara. Maze abaganga baherutse kumbwira ngo ndacyabura amezi 3 cyangwa 3 n'igice. Ubuse turabigenza dute Mukobwajana? None se ninjye ubibaza ahubwo wowe mbwira. Kuko ubu Pascal amereye nabi. Mu rugo nimvururu gusa ngo nimvuge umugabo wanteye inda. Umva ko Stefano nigenje. Iki kibazo cyo kirangiza mba ndoga rwaje kare. Ubuse ndabigirane. Ariko ubwo umuntu w'umugabo nta sano ufite ubaza umugore ngo urabigenza ute? Shaka icyo ukora nyine nk'umugabo. Mu by'ukuri ntacyo mfite nkora pe. Ubu nanjye nyine nuko uyombarika kuko Nyiramariza amenye ko mfite undi mwana mu gasozi. Nakubitwa n'inkuba itagira amazi rwose. None ubwo ngiye nzabigenza nte ko ntabihisha ngo bikunde. Nga nomve se turabigenza gute mwokabyara mwe kwa kaga kabaho. Stefa, shaka igisubizo vuba ureke kureba hejuru nk'ubonekerwa n'abadayimoni. Havutanuka bikaba bibi. Niko ndashaka igisubizo wowe kanuka ngo ndabonekerwa n'amadayimoni. Utankanga se nanjye nkabigira bibi kurusha cyangwa wagize ngo mbibwiye Nyiramariza wowe ntiyatangira akakugira nk'uko Pascal ari kungira. Ukibwira se ko Nyiramariza amenye ko ari wowe wanshutse ukansinyisha amadosiye yakorohera? Wibwiye ko yakorohera cyangwa Nyiramariza ntago muzi? Ibintu byatangiye kuryoha? Yego. Okay. Abazajya muri komite yo kubungabunga ibidukikije mwatangiye kubibwira? Yego. Aha, ni byiza cyane rwose. Reka rero dukomeze. Urutonde ni rurerure
twumvise keve twumva mugabo twumva marebe ubu tugiye kumva umunyeshuri w'umuhanga ni inshuti y'ibidukikije akunda ibidukikije mbese hagati ye n'ibidukikije harimo ikimenyetso cya bihwanye mwamumenye oya uwo munyeshuri ni Obama. ntangire mbaha yambi barezi bacu namwe bavandimwe ntaveba mfura z'iwacu muraho nshaka kubabwira imigabo n'imigambi yanjye gusa murambabarira kuko sinabiteguye nk'uko abandi babigize ngo ntegure imbwirwaruhame ahubwo nabateguriye umuvugo ukubiyemo ibyo mbabikiye imbere aha nimunyizera mukampunda amajwi nanjye nkazabahata amata ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe bamwe muribajije ngo ese Obama ko adatunze amata azayakurahe nanjye ngize vuba mbasubije nti ibidukikije ni byose uretse n'amata bizaduha n'ubuki nimungera sebuja wabyo Obama arasa ku ntego iminota twakugeneye iri kugenda rwose oya mureka ko uko yabiteguye ndumva avuga ibintu byiza nk'uko babivuze reka nsabaganye umwanzi w'ibihe murumva ko atangiye kuntengura muri make ibikubiye mu muvugo wanjye akaba ari nayo mbwirwaruhame nabateguriye bahe oba bahe mwana w'iwacu turerebera hamwe ukuntu ihoho iribagiza akaba n'umubyeyi wacu utatswe n'ibyiza nyaburanga bitandukanye ndavuga udusozi ibibaya amataba meza inzuzi n'imigezi ukuntu ibikorwa by'abana yibyariye aribotwe bimuhungabanya bikamugabanyiriza ubwiza turavuga ku gihombo duterwa no kwangirika k'ubwiza bw'umubyeyi wacu ariko kandi turebe n'icyakorwa kugira ngo asubirane ubwiza n'ikimero yaremanywe na rurema ni wowe ni wowe ni wowe niko se sori karame iriya ni ibiki mbonye ku musarani wahabonye ikitana bongeye kuwanduza se kandi none se wowe ntabwo wigeze ujyayo mperukayo mu gitondo cya karipe genda urebe umusarani urafunze wari uzuye uhitamo kuwufunga utabimbwiye ntabwo ari byo rwose ubwo ni reya ngo iki ngo umusarani wafunzwe na reya aha muri iki se mu rugo rwanjye ngiye ku musarani isanga harafunze inyubirwa ibyo ari byo ayaya none se niba ubishaka cyane wagiye ukituma muri uriya wa mbere twari twararetse inzira uriya musarani twataye isuba ibiti ntibyatangiye kubora niba ari ukwihagarika se ahubwo wagiye hariya mu rutoki ku nsina nyine ukwihagarika ko nta muntu ukubona ariko se urinda kunyohereza mu rutoki nariyubakiye umusarani mwiza wujuje ibyangombwa kubera iki niko ye sinacuka umusarani wujuje metero zagenwe nkawutinda nkawubaka ugasakarwa nkawukurungira nkawukinga neza niki gituma njya mu rutoki aha umusarani rero nubwo hari kandi koko wujuje ibyangombwa ariko tuwukoresha nabi rwose bikabangamira reya ubwo rero yahisemo kuwukinga nyine uraba wihanganye naza tumutira urufunguzo cyangwa niba ubishaka cyane nyine ujye ku kazi kare ukoresha iyo kwa muganga asikiwe muze kuriya mukobwa yibonyemo igitangaza ariko nk'ubwo izo mbaraga zikore mu gukinga umusarani wanjye akajyana urufunguzo ariko wamwumva atana nte wamwumva kuko uriya musarani rwose bamwe muri twe tuwukoresha nabi cyane ndetse bikarangira nyine ari reya uje kuwukora igitondo n'ikigoroba kandi nyine nawe urabyumva kuba yafata umwanzuro nyine wo kuwukinga sinamurenganya nako none se uriya mukobwa ko numva umuvugira yarahubatse cyangwa arahakodesha da hanyuma kuva ryari umupanga yashyiriraho amategeko nyir'inzu ariko nawe rwose n'uburenganzira bwe kugira umusarane mwiza usukuye tana ubyumve pe akagira umusarane yizeye neza ko utamuteza indwara ziterwa n'umwanda niba ari we yatumye rero nanjye ndagutumye ngo ugende umumbwirire ko ntacyo ari cyo mu rugo rwa Tanazi umubwire uti niba wumva uri igitangaza ubyuke umuvira mu nzu ujya gushaka ahandi uzatanga amategeko n'amabwiriza byo kugenderaho abiyumvagamo ubushobozi bose bararangiye twumvise ubumenyi bafite ku bidukikije twumva nibatorwa ibyo bazakora rero hano ndi kumwe na ticareya ndashaka ko dusomera amanota y'abatsinze mutuze twumvikane twumve amazina y'abatsinze turaza gufata batatu noneho batatu tuze gukuramo umuyobozi wa komite yo kwita ku bidukikije abandi basigaye baba abanyamuryango bamufasha naho rero murekeraho gufana yemwe mbabwira abatsinze ntabwo se wabanje ukababwira ibyo twagendeho dutanga amanota kuko bashobora gutungurwa basanze bo bakunze atagize amanota ahagije kubera hari bimwe yashoboye ibindi bikamunanira urakoze kunyibutsa icyo kintu diregite
bimwe mu byo twagendeyeho icya mbere ni ukuba hari amakuru cyangwa ubumenyi ufite ku bidukikije. Icya kabiri uko wasobanuye ibintu byawe, niba wari wifitiye icyizere, niba utatitiraga cyangwa se wabisobanuraga ubikuye ku mutima atari ibyo wararuje ahantu ubundi ukabifata mu mutwe nk'ivanjiri. hari akandi kantu twahaye amanota rero nubwo yari 5 gusa ariko nako twakarebyeho uko wasohotse. Nubwo mwese mwambaye impuzankano ariko hari abo mwabonye birwanaho agashyiraho nk'agafurari k'icyatsi kibisi nk'ikimenyetso cyo kuba inshuti y'ibidukikije. Ako kantu nako twakarebyeho nubwo twagahaye amanota make. Aha, 3 beza rero twafashe uwa mbere ni Narame. Uwa kabiri ni Gisa Antoinette. Naho uwa gatatu ni Obama. Ukumva somye rero ntabwo ariko bakurikirana mu manota. Ubu icyo tugiye gukora ni iki? ni ukubashyira imbere tugahita muzabahagararira. Urakoze cyane ndutiye. Tugiye guhitamo umwe uzaba umuyobozi wabo. Abasigaye bazaba bamwungirije. Gusa ntabwo tubashyira imbere nk'uko wari ubivuze, ahubwo tugiye kubaha umwanya bongere basubiremo imbwirwaruhame zabo, twumve muri izenye irusha izindi kuba nziza. Urusha abandi niwe tugira umuyobozi. Tugiye guhera kuri nde? Kuri Narame. Ndabasuje mwese bateraniye. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ko yangika ry'ibidukikije n'ingaruka bitugiraho nkatwe abantu. Nitumara kureba ko ibidukikije byangirika, turarebera hamwe igikwiriye gukorwa kugira isi yongeye gusubirana umwimerere yahoranye, ndetse turebe n'abakwiriye kubigiramo uruhare. Urubyiruko dukwiye kuza ku isonga kuko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka ndetse vuba. Iyo yari incamake, reka tubive umuzi n'umuzingo. Gasabizi twataranye. Niko Pascal. Wewe ucaye ngaho utunaturiye nka rusake rwose yanyagiwe. Rusake bifite ka courage. Bicaye nk'umwana w'ingayi wagaburiwe na mukasa ahubwo. Yewe none se Pascal ko tubona usa nk'uwishwe n'agahinda. Umuntu w'umugabo ureba yaguze icupa akaba yariteretse mu maguru aho kurisoma. Urumva ibibazo byabura koko. Mwabagabo ubu mureba umugore wanjye rwose yansambaniyeho bamutera inda none aratwite. Namwe mwishyire mu mwanya wanjye mumbwire ibyo bintu bibabayeho icyo mwakora. Ibyo se numva bishoboka Pascal. Umugore mu bantu umunsi ku munsi cyane. Urumva wakwemeza gute ko twita inda yawe cyangwa inda yundi? Aha, ibyo byo bireke narabyikurikiraniye rwose. Nzi neza igihe duherukira kubonana kandi iyo mba naramuteye inda ubu yakabaye yarabyaye. None mureba amatariki ageze. Cyakora ni ikibazo koko gikomeye. Kirakomeye pe. Namwe nk'inshuti mwishyire mu mwanya wanjye. Mumbwire ikibazo nk'iki kibabayeho icyo mwakora rwose. Biragoye byo. Uzi ngewe ikibazo nk'icyo kimbayeho. Byagenda bite? Nta kindi nakora uretse guhebera urwaje. None se kutarega umugore ngo yaguciye inyuma kandi nta bimenyetso ubufite. Ibimenyetso ndabifite. Na mukobwa jana rwose nuko yabanje kujya mbeshya ariko ngeraho ndamutahura. Urumva? Mbimubarira neza. Mwereka ko ibyo yakoze byose namuvumbuye nawe yabuze icyo avuga. Ariko ibyo uvuga ngo ubaze igihe muherukira kuryamanira ntibihagije. Keretse byibuze ufite nk'ifoto nyine wamufasha arimo asambana n'uwo mugabo wundi. Mbese uwo mugabo ukeka ko yamuteye inda. Ega ibi bintu ntabwo byoroshye Pascal. Ntabwo bizakorera rwose kubisobanura, ni ibintu bikomeye. Kurega umugore ngo yarasambanye kandi mubana umunsi ku wundi, ni ibintu bikomeye cyane pe. Ntabwo byoroshye. Ngaho rero mungira inama nk'abagabo bagenzi banjye. Niba kurega umugore bitapfa koroha, ubwo nk'uwo mugabo wansambanyirije umugore kandi azi ko afite umugabo, nimumenya nzamukorera iki? Ngo Pascal aranegurira umuzimu mu ndaro. Nyuma y'ikiganiro se Stefano agiye gukora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu bo mw'ikinamico urunane nabo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo kuva muri studio nakugeza inkuru yo muri aka kanya yuko guverinoma ya Isiraheli baze kuvuga ko yafashe icyemezo cyo gukumira inkunga ijyanwa i Gaza
kubera ko ngo Hamas iri kugenda bigura intege mu gutanga imirambo y'abanyayisiraheli bari bafashwe bugwate. Hamas ikaba imaze gutanga imirambo 4 gusa, ariko hakaba havugwa ko ngo mu masaha ari buze iri butange indi. Aya makuru ushobora no kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. Ni Prudence Nyumva yarawe na Nina Dukunda, twafashwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi kugera ameze neza. Urararyana. Thank you.